زيارتي خيسان شمس ميلان بافدي خوفو متان بافدي ما أبي تسلا أبا هدوم تجيب منا قرو أتني أكن نجالني أمو ما بيخ كاميرا كرد ولا يمون سياسي سينباك يبى استغرتي أما أنت لقى في مين دكان نفسيتو دوكات نفتو تالو تدوفو قربان تركي مالي بدلقود أقول تداري قربان ما يتبع تداري ما مالي بدلقود ده كنا دلقامي كذا لقوا مجرى كذا نرجتو هذا يا دونا الرجل لنا كنت دور بدنا فكر أبا بالريف تاتي برده بالريف تاتي ما عرف متى تنقول لك يا سافر التموسلابي أبو ما يصير أفودو ده بينا بتيقود تبا بالريف تيجي ولا لو كباي بتيقود تولي كم أرجع كلاني بتيقود سجا إيه يدلو في يبا كاي بتيقود تولي برفتين ده في قربا كنا أبا زي فيديو فيه اتنا كمي أيتي زي ولا يلا ما قربانا عبد بلاني تقول نسب بالبيت نمان نادو ولي جرسا بخير صاحبني كي كمين رومسا فروم سابا ويسوم إيه أخو مسجد لقيرة تنتهي بابا ما انتردي يرون جاي سخام خرام أنا برمسالين ديم ديمو فيتا إيه ما فيتا ري ديميكا ما لك خا بابا ما لك فيتا إيه ما لك فيتا سلا أبا هدوم تجيب منا ما فد أيه شكرا يا أبا وما يا إجرا جباد ديميكا يرون ديمي برفتيني تمام أيه بابا قرمان اللي يجي برجع ما جت تقول مكية برضو اللي نتجباته إيه يرون قرمات اللي والجلة يجري برا بتشوف فاتشون ما دول فاتري وابا ويتأمتي قد وخاجة بيشي بالريف الآن اللي يقول لي برد يمي قوات شوفها ما الفرقت بابا كسر جنة بتشوف فاطمة هذا بالريف اللي خنا برونت ما في تخني تبي ما ركوك بريو المكية مالي بالريف اللي خنا مالي تقولي هذا نسر ما بدلقامي نما براي نوف دلقا يو برباد اللي مسيكنا بالريف اللي خنا وبرون صافي متقرو مبين خي خنا برنوت خنا وقاوني قاف برين كوني برنوت ما فكنا خنا برنوت قفاف بر المكية ما دنت أما بر ورقات يجرا كارتوني واتكم بيتو إمو ديرافي dubartiin takkaa miti si dhibbi takkattiinuu si geetti isaan waa hedduu hajamanii bar ayyeme haa ta'uti harkana dhukubse wanni kunis arraka jaalatti harka yaa dawwalee walarkin qabu guyyaa nama wayin dawwalee bisa dawwalee telefoonni saalaa cufaadha as ala dawwalee hin qabu sakkasii miti aarfeen kun jaalachuun qabu mee na yaadatu wallee jaalalee biraa qabaansaa yoom hanga yoom an jaalala isaa hirriiba dhabeen jira ilaa aduu irraan tanaa telefoona tiin dawwalee na jalaan kaasu medis ta'uma rabbii caalaa namaan dawwalaa fe'amnu يونا جلا خاصة والله تبرع على تنسى أكان سجالة دوتنا جالة تبر أبو أنا ما يفكر ديس جالة لنا ما تقويتون أكان أنا ما خسارة بنو تليفوننا اللي نجلا عن خاص
Mee mana isaaniitti hin tidhaqamu. Mee abbaan kiyyame natti hin liisu falas amma gabboo natti hin liisu. Mee yaada kam. Mee yooniin akkam ta'een isaa harkadame abbaa kiyyarraa akkamiin maallaqa fudhadhee itti yaaduun qabu. Telefoona na jalaan kaasu. Arra kun guyyaa lama sadee isaatti dawwale. Isa kana mee obboleeyyan dhalaa silaa qabaate. Dhaqeetiin yaa saafitti hitii jeen saa ibeetu sababaanu isa bira dhaqa. Waan obboleeyyan dhalaa hin qabne jecha telefoona na jalaan kaasu. Mee akkamittiin harkachuu dandeemeen isa kana. Walle isumaan na yaadanneen saaba. Mee ammaas itti mammakkoru jaalalumaa akka kana qabaagaa. Hai arra na jalaa kaase. Hai. Wai nabi bertabi cinti. Wai hayati nabi beliau. Jalan kapan ni? Memang kamu kerja apa kerja tinggal? Biasa dibutuh beli coba jira. Orang mana farsa kat beli semua jalan dan jangka. Hello, Arif ki. Halo. Kami albu ye. Memang marak bersama memang akamin jauh. Berdio tanah kono warga kan jadi rukubetin. Mana akhirnya hospital lagi sih. Ya albu ye. Memang alif telefon ada cok. Kono mera lagi faddo haya jaliti ya albuti ya kono hospitalan warra kan nyege sanille manni ifa agarte ifan ka korrenti ha ifa telefoni ya dagan ifa idame sinja akhirat dame na daga ka so hinsi mati jawali ifa ni dame telefona wani sibiru le dabetin par taye ha nu majirta dunya tan rabbi matan rajirta arbuti bar yani helu kena kasi nu jirta sire chap se bar ya Arif Anyata dugati wallaalee guyyaa sidirrabni guyyaa siti na amantaa guyyaa sidirrabni garuu atin akkana hin jaalanne ammumaan beek akkamittiin sin jaalanne maal laasuutu san stop bar sin jaaladhan sin jafaroon bitu jaalatee ka isaan shamise miilaan baafadhe kofoo mataan baafadhe guyyaa siti telefoona kee akkamittiin dhabu sababadheen dhufa jee obboleeyyan hin qabdu obboleeyyi tasaayiba godhadhe mana keessanii dhufa sila maali qaajii qabaa jaalala saniifu rakkoo kaa mee amma isa walaa agarru mee yaari ani jumaan seerkuutu nadharraa maal jettee yaa lubbuu kiyyo wala garra jettee anaa feetimoo wala garra arra eessa wala garra eessa mee bakkuma naa beekaa amma sagalee ol fuudhaa baanga yaa ula dhagaa bakka naami bakka itti wala garru anaa feeti wal arguun diruuri yerra eessa bakka sammoo nin beeka arramo hospitaala le kono galeetiin jira bakki itti wala garru kaafteeruma gaafattiyyoo wajjireen sanni yaadatami achuma wala garra haalaaltan diintira dheeraa sanni beektaa miti bakka makiinaan achiin akkasi kuttee aratanyaan akkasitti akkasi kuttu san achitti ichi wala garra maal taate yaa'oo hayyee habibii kiyya nin dhufa xiqqishoo goota sibiraan jiraan sin jee khalaas nin dhufa way arrana jalaa kaase koonaan jeesu arra jaal arkeema way lubbuu kiyya nin arka wala garra wal qunnam khalaas amma akka nin godhu qaba abbaa kiyyaa mee mala maaliin hin biraa bahuu danda'e karooraan tuman barnoota bakkaan sagantaa baafaddattiin isaan wal arkuufis sagantaa baafadde akkamitti sa'a dura sagantaa barnoota za'a booda sagantaa jaalala kiyyaati boo hoggaan barumsa raabee daqiiqaa 30 isaan wal arkuun qabu akka warri keenyaas narratti hin beeynetti yoo turte eessa turte naan jaan daqiiqaa 30 isaan wal arku dirqam narratti waayee guyyaa sadii waliin agarre arraa ammaan tanaatu tureen jira amma dafeen tolfadde aboo isa bira dhaqa amma baaqiyaan barnootatti hin deemi jeetti waaniin isaaf wal arkuu qabuuf qaxxitaa daqiiqaa muraasa keessatti isa bira dhaquun qaba. Namatti tolfanne yaa meetti jiru dhiiroo dawwalaafne yaa obboleessa kiyyaa fi abbaa kiyyaa direessi mana keessa jiran jechetti yaa dhiiroo jarrisu wayii dhorkaa yaa obboleessi garigariinis badaadhaati garigariinis wayyaa yaa rabbi obboleessi bareedaa naa godhigaati obboleessi kopheen irra dhumte godhe kophee aktiviteetiin akkasitti jalaa fuudha yaa haaloo hayaatti manarraan baaneeti mana isa irraa baate
hayyee daddabigaa hayyee baraan gabbeetiin kunoo bar maki taaskii hunda qabadhee see gujjiraa bar حبيبي نادى ولا حبيبي يا هلو يا حبيبي رفع باك كان جرا بر اما كنو رفع ايوه رفع تكشنا وجهك رفع جرا ديكم باغي يا ابي بلا صغير من جرا صوتك تدل بدي با يا حبيبي يعني لو انت مكلان رفقا تي بيا وانا قلت جاي ولا قرأت تبي كاميرا كرد ولا يا مهون سياسي سين أباك يبى استأجرته أما أنت لقى في مين